Ay tuloy tayo kakabsat, deti very interesting topic tayo. May panggap iti how is the church to be governed. Lukibon tayo digiti Biblia tayo di Acts chapter 20. Acts chapter 20. Dito tayo nga adawon kakabsat, nga umuna iti pagsasaritaan tayo itang malem, kasano iti usto nga panakaipataray, wano panakaituray iti church, panakaipataray, govern. The Bible says in verse 28, it says, "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood." Daytoy nga pamilin inbate ni Apostol Pablo kadagiti pangulwen wenno na isaad nga mangidaulo iti kagimungan. Kunana ti Ilocano, kitain nyo nga ro dagiti bagbagiyo ken ti amin nga ipasturan nyo anang ikabilan ti Espiritu Santo kada kayo. So kitain nyo kadaydi nga verse, ti Diyos Santo Espiritu tinangisaad dagiti adipon na nga mga pastor iti church. Ama na ngaywan, tapno taraunan nyo ti iglesia ti Diyos. Ti INC, binaliwan da di Biblia. Dati lam sa translation. Tingkabil dagat iglesia ni Kristo. So ako na dagat, tinagan iti iglesia. Basahan na dyan. Iglesia ni Kristo. Ngam nakalawlawag, diti King James Bible, Church of God, iglesia ti Diyos. Isu aginatang na babaen iti darana. Agkararag tayo. Apo Diyos, bendisyonam iti agtultuloy nga panangadalmi ti kinapudno, maipapan no kasano iti usto nga panakaidaulo, panakaidalan, panakaituray iti kagimungan ti church. Lord, give me heavenly wisdom, and to every member, medyo karan kami apo iti apagiso nga sursuro. Kadagyamanak ti presensya tunggal maysa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, ti church kakabsat ni Apo Diyos, God rules through His anointed servants. Iso detoy dayjay word nga theocracy. Everybody say the word theocracy. Okay. The word theocracy is derived from the Greek word dua, theos, which means God, and kratir, which means to rule. So ang ating topic ngayong hapon, how is the church to be governed? Who should rule the church? Now, just by the definition alone, makita yung kakabsat that theocracy is the biblical way of church governance. Theocracy denotes the rule of God. It means God rules His church through His divinely appointed men. It is to be governed by Christ's appointed pastors. Ti mangidaulo ket dagiti inapointaran ti Apo nga papastor through the Word of God as they are led and taught by the Spirit of God. This means that the final decision rests on God. Ni Apo Diyos ti paggapuan ti final decision. Okay? And His Word through the pastor. Ti final nga decision iti church, ket ni Apo Diyos ti paggapuan na, ken iti sauna, babaen iti pastor nga insaad na, nga mangidaulo iti iglesia. Yon, pambihira. Okay? Now, nagmayatan talaga nga binirok ni Pastor John deti kakabsat. Oray sakit permi nga anya nga sapol ko deti nga outlinen. Just right on time. So, introduction ko pa lang. Sakbay nga inak ka deti kakabsat. Ayan. Because ti papanan na deti ita, deti topic tayo nga, you and your pastor. Kas member, masapol nga maawatam, sino ti pastor,
Kasano ti panakay daulo iti church nga ayan ko, kat anyamat iti responsibilidad ko, kas baysa nga miyembro, iti nangikabilan ti Apo kanyak nga church. Okay? So again, the final decision rests on God and His Word through the pastor. Hanga ti church ti final decision kakabsat, ni Apo Diyos, babaan ti panangidalan iti pastor. In many churches, ti government na kakabsat kat democratic. Dito Pilipinas, ti gobyerno tayo, democratic. It is the government of the people, by the people, for the people. Noon naalay DJ, spelling na, government of, OFF, set aside, of the people. By the people, B-U-Y, gatangan na ti tao. Poor, P-O-O-R, pobre, for the people, democratic, government of the people, by the people, and for the people. Now, anyway, the jacket kala joke lang kakabsat. Ngayon, the democratic form of government is a government of the people, by the people, and for the people. Agapu ti tao ti final say, final decision, iti amin nga banag kakabsat. But in the church, it cannot be governed by democratic form of government. Why? Because unlike kakabsat, iti government tayo, kalalete binasak iti last Sunday kada kayo, nga statement de Tatay Abante. Kunana, in a democratic and republican state like our country, sovereignty resides in the people. They are the ones who choose the ruler. Tao ti mangpili iti agturay. The laws are legislated by competent men chosen by the people. In a biblical theocracy, no Biblia at pagsasaritaan kanti church, biblical theocracy, sovereignty resides in God alone. The final say is from God. The final authority is God. The laws are authored by God and are fixed. Dito adati Biblia kakabsat, isut lintag ti church. Ti Pilipinas, at the Philippine Constitution tayo, haan? Isut surusurutan tayo nga paglintagan. Ngem, adut kurang na, adut flow na, iso nga agsasarita ta Kongreso, ipasa data Senado, pirmaan tut Presidente, agbalinton isunan nga paset ti lintag iti konstitusyon ti Pilipinas. It can be amended. Ngem ti saludsudet kada kayo kakabsat, idi ited ti Holy Spirit ti Bible because the author of the Bible, who is the author of the Bible? God the Spirit. As they were moved by the Spirit of God. So naisurat ti Biblia, insurat ti tao, ngem ti Espiritu ti Diyos, tinaggapuan, digito yung balikas. Author is the Holy Spirit. Question, iti ited ti Holy Spirit, deti Biblia, kinonsulta na tayo kadi kakabsat, no anyat ikabil na di Biblia. Kunana kadi kada tayo, anat kayat yung ikabil ko kunana kadi? Did God consult us? Hello? That's the question. Did God consult us nga kunana, anat kayat yung ikabil ko kunana kadi? No. God did not consult us nor get our suggestion no anyat maisurat ti Biblia. Inted na ti Biblia kat isut linteg konstitusyon ti church. Therefore, the final authority is God and the Bible. Through the pastor. Kasi ti pastor, isuna kakabsat, iti mangi-execute, wano mangidalan, mangi patungpal, dayjay. Ti pastor, ti mangi patungpal, deto linteg, iti apo. The laws are authored by God and are fixed, not subject to amendments and revision. The people, the leaders are chosen and called by God through the gospel and their offices are not subject to term. Iso nga diti church tayo kakabsat, ti sursurutan tayo nga government ket theocratic form of government. God is the final authority, His word, through the pastor, nga mangidalan kada tayo. We are a pastor-led church.
Ti kayat nga sawan, if you are a member and you do not like the leadership, wenno iti panangidaulo, iti pastor, iti HBBC, hanga sikat mang papanaw iti pastor, no di kat sikat iti pumanaw. Because you are not the authority. Kalati aring nakakabsat, apay, no agenrol kat eskwela, kat hamukayat di administrasyon, patalsikam di president, patalsikam nga di administrasyon kat estudyante ka, gusto unuhan. Nakapuot ka pa iti estudyante na pan nag-enroll ta MMSU. Madina kayat di patakaran ti presidente. Wano dagiti ng purmatalintag nga sistema ti MMSU. Patalsi ka nalatan di gijay presidente kan opisyal. Haana, si kang estudyante pumanaw, inka sumarak ti eskwela nga kayat mo't paglintagan na, nga isot kayat mo nga surutan. So kastamot iti HBBC kakabsat. We love all people. Ay ayatan tayo ti amin na members. Kat ti goal mi nga pastor, isuro da kayo ti apagiso. At ti Biblia nga ro, ti sursurutan tayo. Isut idaldalan mi, isut ikaskasabami, isu iti iwan-wan-wan mi kada kayo. At isut ko na ti apo. Kakabsat, dahito iti ko na ti apo. Kakabsat, surutan tayo dito. Isut ko na ti Biblia, dahito iti pagayatan ti apo. And our decisions, choices, and plans for the ministry are all in relation kadigito yung baga ti apo. Example, church planting, apay, wala ta da Bible. Hello? Apay, di gito'y patakdirin tayo nga kapkapilya. Why? Because it's for the work of God. We are not just raising fund, we are raising your faith. You see? So we are doing what the Bible says. We are preaching what the Bible says. Therefore, as a member, if you do not like what the pastor is preaching, and you do not like the leadership, you do not kick out the leader. You get out of the church and find a pastor that you think will fit in your own philosophy. Pero in the HBBC, the government tayo, theocratic, God is the final authority. The Bible is the final authority. Therefore, no sinot na kaipakaman, di gito'y nga Biblia, dito nga Biblia, nga mangidalan, rule kuna na ti Biblia, isu iti dapat nga masurot iti unag ti church. Hanga ti tao, tattao no di ket ti pastor nga rod, ti dapat a masurot. Deta ti kunata yung nga pastoral authority. Therefore, the authority ti pastor iti church. Kasla kumamamot yan tabalay. No si kakat ama, kat ti authority in Biblia, akat napingot ka kakabsat nga mangipakat ti disiplina, iti unag iti pagtangan, agunget ka, nga mahanga deti panagunget, na istrikto, so kung kunak no ni Pastor John, naunget ko nato, yung hana naunget kakabsat, na istrikto. Tingnan na sa undi dyan na istrikto, ngamin, ti kayat na dyan nalintag, dyan apagiso, at isursuro ti Biblia. We are preachers of righteousness, workers of righteousness, iso nga dyan nalintag, lata ti kayat na, iso ko na, nakong unget ni Pastor John. Hanga naunget ti right term, na istrikto. Katinggan nyo kakabsat, masapul mat kay ti HBBC, na istrikto, ti kan nga sawan, na igat, ti panakaisuro ti Biblia. At ahangarod nga ti tao ti masursurot, to di kat ti Biblia. Isu nga ti pastor na igat, naunget ko na tayo, na istrikto, gaputa kayat na nga ti Biblia, surutan tayo kakabsat. We love all people, we teach you the truth, we preach to you the word of God. Ngem no di mo kayat ti paidalan, kadeti ibagbagat ti Biblia kakabsat, akat I'm sorry. Hante mabalin, nga ikompromiso nga alakat sikat masurot nga rod, tadeti Biblia ti agkompromisehan na mabalin. Because that will be a democratic way of governance. Nakita yung kakabsat? The church is a theocratic form. Okay? So, hanga ti kayat ti tao iti mapapati. That is why ti pastor kakabsat, talaga nga isut in sa tiapo. Hebrews chapter 13, kinantay ti Biblia tayo. Nakita tayo di Sunday, dagiti biblical precedents and examples, no iti kongregasyon, wenno iti nasyon, wenno kagimungan ti apo, tattao kakabsat iti masurot. Nakita tayo iti Sunday. Iti Exodo, iti awan ni Moses, ada di Mount Sinai, anak ko na dagiti tattao, kuna dagan Aaron, awan mo ni Moses.
agaramid tayo na di kastoy, ibagamon sikat mangidalang kada kamin. Nagwork ti democratic spirit kakabsat, anat napasamak. Nagkaroon ti immorality, idolatry, iji congregation, kat ti Diyos nakapungtot, all to the point, ako na punasak idan ti libro, dagiti si bibiyag ko na Book of the Living. Sa bali, di Book of Life, kun Book of the Living, ti Book of Life, ije langit, listahan, di kita mapanlangit. Ti Book of the Living, listahan ti Diyos, di kita si bibiyag. Do inikat ti apot na ganun mo, di Book of the Living, isumot panangalan at biyag mon. So sa bali, di Book of Life, kun Book of the Living. Okay? So kung na ti apot, ikatikitan di Book of the Living, kunana. You see that? Ngam ni Moses, nagipagpakaasi ti apo. Nakita tayo di Numbers, di grupo ni Kore, kunada kan Moses, nangaton sa unay, iti pa nang-elevate mo bagbaging Moses. Kalang ti kunada kat si kakadlat mabali na kasarsarita ti apo. Apay nga kasla amin kat si kaamin ti kala one-man rule, deti kwa tayo kunana. Eket ko na ni Moses, agsubli kay itong bigat, kitantay no sino kadatay tinsad ti apo nga talaga mangidaulo. To kat story short, binindikate ti apo ni Moses, ti imatang dagiti tao, ngam gaputa rebelde ni Kore kakabsat, kat imadayo, kat kuna ni Moses, so insan the Lord side. Digiti at the side ni Kore, nagringyat ti daga, inalunun na ida nga si bibiyag. That is a democratic spirit. And there are many churches nga kasta kakabsat, tao ti kayat nat masurot, ngimhaan, dapat ti pastor iti surutan, gaputa ti idaldalan na, kat daytoy sa iti apo, the final authority. Now, no may panggap ti kastoy nga adal kakabsat, ado digiti churches that fall into one of these three categories. One, right education. Naisurot usto. Kat dito sursuro mi kadakayo dat kakabsat, isut usto. Mapanat na kantayin ta Biblia, nakalawlawag, nakabatbatad. Usto nga edukasyon. Digiti na do mga churches, wrong education. Agasam ta, da DJ Pastor, kunana ti church na, you can hire or fire your pastor, kunana. Mabalin nyo nga hirean. Anat hire? Upaan. You can hire or fire your pastor. Kunana, no kayat yu da pastor yo, dakay ti mangisa da pastor. No di yu kayat, padiskin yu da pastor yo. Yan na ta Biblia deta kakabsat. No niya po Diyos tinangisaat, iti adipon na, niya po Diyos mutlat mangikat. Didi Pilipinas, kaputa democratic form at the terms of leadership. 3 years, 6 years ano presidente. Tada duma 3 years, at the termino kakabsat lahan di pa nagturay. Tunukwan sukatan man ti tao no sinutbutusan da. Ti church, han kakabsat. No insad, ti apo dayta nga pastor, ti apo mutlat mangikat ka dayta nga pastor. Hanga church ti mangikat ti pastor. God has put the authority and He will replace it if He wants it to. Okay? Now, idata kakabsat, Hebrews 13 verse 17. Basahin tayo. Hebrews chapter 13 verse number 17. The Bible says, everybody let us read, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Now, anya ti responsibility ti pastor iti dayta nga bersikulo? Can you give me the word? Anya ti responsibilidad ti pastor iti dayta based ka dayta nga bersikulo? Anya da ti responsibility ti pastor? Talo. Okay? Tingnan nyo Note data Bible nyo, underline na nyo. Number 1, rule. Rule. Tingnan na sa data rule kakabsat, isut mangibaga, no, kasla ko man foot ruler. No, api a foot ruler at a 1 foot. Ruler, apay. Una tanong kas pagarigan. Okay? Kung nagkumaging ka, Nelson, i-drawing mo man tilin niya nga 5 inches. O, di mga laga pentel pen.
I-drawing mo ito, 5 inches. Tunukwan, Aldrich, how about you? I-drawing mo man ti 5 inches. I-drawing na, nagpada ti katidog. Batit, di dyan drawing ni Aldrich, dakdakkel ken Nelson. Pakaamuan tayo nga rod kakabsat, no sino kadakwada, itipod no nga 5 inches, kuno agpaiso nga 5 inches nga dua. Ano usaram? You will use a ruler. Because the ruler is final. Naawatan nyo kakabsat? So, ito no ikabil mo di foot ruler, iti dinrawingan ni Nelson, kat kurang iti half inch, agat hana 5 inches di drawing mo. Kamali, you fall short. No, fall short ni Nelson, at daman ng kan Aldrich, sa dabat-batit, di linya nga drawing na. Kastamot ti pastor kakabsat. Iso nga ti pastor, ibagana king ka, maliyan, tabiyag mo, ilintag mo, hangkag tatights, masapulag tights ka. Oh, apay, wala ta, ipagpakat na laang king ka, ti sa utiapo. Now, when the pastor will preach, kita nyo kabsat, anya ti, kasano nga isuro ti pastor ti Biblia? 2 Timothy chapter 3, kita nyo. 2 Timothy chapter 3, verse number 16. Kunana, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? Doctrine means what is right. What is right. So ti pastor ibagana king ka, detoy ti usto. Okay? Kaya't mo nga dinggan kan saan, ibaga ti pastor, di usto. Paggapuan di bagbaga ng usto. Biblia, so that's why called Bible doctrine, Bible teaching, what is right. Kalaitay bigat. Kung nadagat, apay pastor, bawal ka di, iti high school nga makigayam. Anat ko na ta Biblia. Di bagak ti kinapunto, anat ko na ti Biblia. To everything there is a purpose under the sun. He hath made everything beautiful in His time. At the time ti amin na banag, time na ka din. Hampay. So ano pa'y time? Hangka dapat nga agaram-aram, kan makigaygayam high school, college agbasbasa ka, hangka dapat makigaygayam pelang. No ibagam ti agtutubo deta, di na kayo dinggan. Aglalo no in love. Aglalo no patay na patay. Detay no han na nga makitang kakabsat kat kasla impyerno't lubong nan. Do ibagam deta nga han na pa'y tiyempo nga makigayam ka, kagura na ka. Samo ibaga king kuana, aram mula deta balasan ko. Inka idigos ti mamitlo sa kagpuligos mamindo ay pukaw mo, darna! May katarik namon balasan ko. Handa kaya ta dinggan ngam anang arod nga rapid miya pastor, deti ti usto. For reproof, ano ka nason deta? For reproof. What is wrong? Deto'y tinagkamalyam. Hello? Deto'y tinagkamalyam. No di pastor, usaran na ti Biblia, kat ibaga na king ka, deto'y tinagkamalyam, aklo naman. Aklo na mo nohaan. Wong pastor, aklo na, nagkamali ako naman. Gusto nga talaga, deta ibagbagam. Nagkaputa Biblia, aklo na. Correction, how to make it right. Instruction, how to stay right. Alay kabil mo, tapno makita yung kakabsat. Tapno amuyo nga, dakay pa kat timang ibagan nga, pastor hangkag butbuteng, pastor ibagam latan no anat nagkamalyam kasi sikat insad, ti apo nga mangidalang kada kami ko na. For doctrine, what is right? Reproof, what is wrong? Correction, how to make it right. Correct kami, correctional pen, di ba? Itamam. Di kamali, itamam. Instruction in righteousness, how to stay right. So ti pastor, ibaga naging ka di Biblia, surutam dayjay, isot authority. That's why it is theocratic form. God, His word is being followed in the church through the God-given appointed pastor, nga isot mangi dalan iti sa una gagabsat. That's theocratic form. Deta ne, labasaan tayo. Doctrine, what is right. Deti ti usto isot surutam. Ekat no, imbagami lang arudan, deti ti usto isot surutam, kadi ka pela kahit ti sumurot, at hanggang taulom. Reproof, what is wrong? Mali, deta inaramid mo. Correction, how to make it right. Kasano nga itamam di mali. Instruction, how to stay right. Nakita yun? So let's go back to Hebrews 13. Deta ti umuna nga duty ni pastor, to rule. Okay?
Based on Hebrews 13:17, ano pa iti obligasyon iti pastor? Kunana di Biblia, watch. Ano kaya nason dito? Watch kakabsat, agbuya. Sa baliti, watch nga spectator, can watch nga security guard. What's the difference between a spectator and security guard? They are both watchers. Especially ti CQ, they watch in the night. Ang nakaturog mo, di kita CQ no labsamaw. Di kita CQ yung tasango ti pawn shop, kada sango ti bangko, mayat pa ti turog ng kakabsat. Dagat di na masiputan, di kita sumrek ngagtatakawan. Nakaturogan. Anat nagdumaan kakabsat, iti watch yung security guard ken spectator. Agpada nga watch, di ba? Ngam di spectator, agbuya, men entertain. Shoot! Boo! Agmalas. Agswerte. Yun ang watch na spectator. Ngem ti watch nga security guard, mangaywan. Mangkita ti seguridad. To make sure kakabsat, nga safe matlaang. Kasta ti trabaho ti pastor. Watch kahit nga sawan. He wants to make sure that you are, your faith, your spiritual life, ti biyag mo kakabsat, kat nasayaat. Iso nga, ti pastor, warningan na ka, balaagan na ka, madidikita ka kadkadwam. Impluensyahan na kat dakas. Kit kas may sa membro akat apay kuma, kunam jiunag mo, di ba? Ngam ti pastor, so kung kunami orod, nalaling ka peng orod, ngam ta pastor, kat isot insad, ti apong orod, nga mangkita king ka, mangibaga, mang-discern. Na siya sharpeng orta, discernment mo itangam ta pastor. Di pinor sikat insad, ti apong agpastor. Tapos sikat masurot. Mahaan di pastor, isot insad ti apo. So inikan ti apo discernment to watch for your soul. Aywanan na ka. So kahit nangasawan, ti problema tayo ngamin nga tao kakabsat, di tayo kayat ti mapakpakialaman. Sino kada kayo ti mayat nga mapakialaman? Ti biyag na. Nature tayo, di tayo kayat ti mapakpakialaman. Man nakialam unay ni pastor. Katuna tayo so trabaho mi to watch. Kala ko making ka nga naganak, apay dakas ka rod, nga maamuam no papapananta anak mo? Parents, dakas ka di nga maamuan tayo, no papapanan, di kiti anak tayo. Haan, di ba? Dapat ba nga maamuan tayo? No yan na, ti whereabouts, di kiti anak tayo. Dapat wano saan? Isot serbim nga naganak, anapay serbim nga naganak, do di maamut whereabouts ta anak mo? Hello? Sto no saan? Ala uray da kaya nga data abroad, di ba kang kanayon? Yan na nga tati anak ko, kumusta nga ta, sino nga ta kakadwana? No talaga nga responsible. Sto parents? Da kayo ta abroad? Sister Risa, Brother Adonis, da kayo dito Australia? Di ba? Sino nga ta kadwa ti anak ko? You have to know the whereabouts. Kaana serbim nga naganak do, dim amut whereabouts na nga rutat ta kakabsat. Amen? Dapat ba nga si ka nga naganak, maamuam ti grades ta anak mo? Dapat uno saan? Isabsabit pa lang ti anak yu kada kayo ti grado day, bagbagada mo lang uno, mapandalag papaaramid sa day print, sa day pagpakita, ibagadagat 96, 98 ti grade kunanan kung kunanan. Dapat ba nga maamuam ti grades ti anak mo? Amen? Da kami kat pastor, rebeng na kadi nga maamuan mimat no at grado yung estudyante? Praise God. Adot estudyante nga isabsubmit ti grades na kanyak. Da kaya nga duman yung submit ti grades yo. Di ipagpakita at grado yung ti pastor. Tinaudi kat nag-submit ni Brother Carlo ti grade na kanyak. Mabainak pa kakabsat nga mangbasa. Pastor Bear, jak na patpadasan ti kakasday nga grade, di agbasbasa at. Agasa mo ta 98 kada 97 kada 96 ti grado na ni Carlo. Adda pa ni Carlo ta barangay 7? Adda ka ta Carlo? Diyan ka mo nga subject, recess sakit idatay, di 98 na. Agasam kakabsat, data ti pagbasbasa na, baka isot sumarunong nga top 1 to education, dito yung kakabsat.
Ngam kung kunana mo tag testimonyo no kwa, agyaman nagtati pinagbasak ti Bible College, dituyak nga na muli, nagbali na seryoso. Awan nakakabsat, ada ko martkasta nga pagbanagan na deta kabsat. Nuhan nga gapo, iti na isuro king kwa na nga sa uti apo. Oh, iti damo na't umay ti kapilya deta kakabsat, agat gasolina. Kasi gasoline boy dita Caltex iti. Nakasyort kakabsat, maangot mo latat gasolina kanya na. Oh, hamoy pagarup kakabsat, ngagbaling nga tao. Ay, hamoy pagarup nga talaga nga. Agbanag nga kasta nga deta kat bunga iti panakaisuro ti sa uti apo king kuana. Oh, kitam nagpintas ti trabaho mi nga pastor no maawatan. Hanga DJ, nakung ukot mo dito ngagpiprit saan? Utubom di prinsipyo. Kasi kakabsat, kita nyo da kami nga pastor, tikit kita ame no hanga sinuka ita, no sinuka iti naglaba sa biyag mo. Tikit kita me, anya ti pagbanagan ta biyag mo, gapo ti panang surot mo, ti maisurusuro king ka nga sa uti apo. Na pag may nagtuturo, may natututo. At ikaw ay magiging ayon sa kalooban ng Diyos dahil natuto ka doon sa nagturo sa iyo ng salita ng Diyos. Kasi no't papaanawa ti church ka, digitay mo, di na kahit ti sumurot, iti panangi surot ti sa uti apo kakabsat. You see that? So dapat, na kayong estudyante, ipakita yung tumutang. Pastor, thank you ti prayers mo, thank you dagiti preachings mo, kat ti biyag ko, recipient, ikan nagti apot wisdom, jak expectaran pastor, ngam deti mathematics ko, 90-90 grade ko. Unay ka detang estudyante, nalaling ka pa yung Jose Rizalen. Hello? Oh, parents, hanamot dakas nga, digiti anak tayo kat mabalinda mo ti baga kada tayo nga, nanang, tatang, thank you ti adungan anos yung nga panang pabasa yung kanyak, itatagob obrakon, amuyo kastoy ti sweldok. Parents, di ba nagragsak tayo no, digiti anak tayo kat bamuan tayo mo't nga, adagayim kasi nga sweldo da. Oh, tatang, ti basic ko itatang kat 30,000. Ti allowance ko, 40,000. Wow. Dakdakkel pa di allowance ng basic na kakabsat. Oh. Kat maragsakan tayo. So as pastors, hindi ba dapat malaman din namin kung magkano ang inyong sweldo? Why? So that we can compare based on the records if you are honest with your tithes or not. Nagdakkel di inted mo. Oh, nagdakkel. Kasi pala nagtud ka, 10,000. Ngam gayam ti sweldom kat 150,000. Apo kung naglagi din, amen, sister, amen, brother. Nagdakkel dito tithes mo. Ngam hanggang maggayam honest. Kasi 150,000 ta sweldom, dapat 15,000 ta tithes mo. So as a pastor, kung namin tuking ka, you are guilty of tax evasion. Tithes evasion. Oh. Ti gobyerno, ada DJ kunada nga tax evasion. Jay dapat isubmit mo ti gobyerno nga tax, hamo inted. Tax evasion. Ti church, adumot kakabsat, ti tithes evaders. And tithes avoiders. Oh, hana i-declare kakabsat, DJ Usto. You see. So as pastor, we check the record. You know, dito church tayo, we have all the records of tithes and offerings. Everything is recorded. Iso nga no kinitak, DJ, tithes mo, amukon numanot sweldom. Os pagarigan ti tithes mo, 8,000, 80,000 iti kuha na dito, sweldo na dito kabsat. Gross. No kinitak, 5,000. Oh, amen. Siyempre, hanga dito, kita kakabsat, hang kami nga digiti, marites nga, agkita ti tithes record nga, agsapol kakabsat, iti chis-chis, hang kami nga marites. No di kat pastor nga kita umi, wow, nagdakkel kayong sweldo na dito kabsatan, madaydayo ti apo. Anyway, we don't proclaim it in public nga, oh kabsat, dito nga kabsat ti apo, 150,000 sweldo na, hantay mo't nga ipapablaka ka dyan. But as a pastor, it is our duty that you are doing what is right. To find out if you are not doing right. And to correct you, to rebuke you if you are not doing right. And to teach you how to make things right before God. Watch
Oray, dito lang kakabsat, ti maala tayo itatalo nga, importante nga balikas, maawata mon. No anya, iti relasyon, iti pastor nga inted ti Apo, keng ka nga member, iti Osana Bible Baptist Church. So, anat number 1 nga duty ti pastor? Rule. Number 2, watch. Again, parents. Dakas ka di, hanyo ka di rebeng nga dapat maamuan, no siya sinno. Iti, pagduyusan ti rikna, ti anak tayo nga baro. No ti anak mo kat baro. Nga barong bado, baro. Lalaki. Hangka di, dapat nga maamuam, no sinno mo ti pagduyusan ti rikna na. Amen, parents. Kitak man ta barangay 7. Hello. Dagay nga padak na naganak na. Amen ba? Amen. Awang kadit karbangan nyo nga naganak ka maamuan, sinumot iti pagduyusan tirik naman ako. Kat awang kadi, iti rebeng mo nga, awang kadit karbangam, nga mangidalan deta anak mo, mangtiti guidelines. Kat parent ka. Hello? You are fulfilling your duty as a parent. Kastamot ka da kami nga pastor. Dapat nga maamuam mimat, kada kay nga lalaki, sino iti pagduyusan tariknam. Dapat lang usto, DJ naramid ni Dexter kakabsat nga, sakbay nga nagipudno. Iti agburburek nga dara na, ay rikna na, kin ni Sister Gretchen, kat talaga nga, ni Pastor Timuna nga nang ibagan na. Kat kuna na Pastor, ikarkararag ko ni Sister Gretchen. Paunay kan? Uy, umas asidig ha. Amen ha. Itay bigat naka-social distance ha. Okay? Kat idikwan, kinasarita mimot ni Gretchen. Kat, deta kakapsat. Dakay ngayang people, nakararte kayo. Ado nga pakusi-kusiyo. You know, dapat paidalang kayo ti pastor no maipanggap ka, di kita nga bambanag. Nakita yung kakapsat, iti authority ti pastor iti church. Makialam ni pastor, anat sir biming pastor, no di mi pakialaman, di gito yung abanag, ti pa nagbiagyo kakapsat. Kat sa uti apo, dito idaldalam mi. After all, kita nyo, adot implication na dito eh. Tunog kamali kay ti desisyon, sinong tumutlat asit ganyaw? Pastor, ikararagnak, pastor, kasano nga rudan pastor, anyat aramidag nga rud pastor, anantot ko naking ka, no kumangamin dimngeg ka di damo, no kumaimbagam di damo, no kumanag uman ka idi, kat nagpagpaikararag ka, kung namin tuking ka, di ba? Kasjay ka kapsat, sumurot ka ngamin, at handa kamot nga idalan ti pakadaksa mo no pakairubuam. You see? So dapat maamuan ti pastor deta. Oy, dagay nga babaro, babalasang didoy. Ha? Agbasbasa kay pelang? Awang pelang. Amen? O baka amen na? See that? Okay. Last, kita nyo, Hebrews 13, nagsubli tayo. Umdas dito yung kabsad. Anat ba ikatlo nga duty ti pastor? To give account. Underline. Sino ti pagsungbatan ti pastor? Haang nga kada kayot pagsungbatan mi kakabsad ni Apo Diyos. As they that must give account. So kahit nga sawan, sungbatan minto iti Apo. Deti kaaduyo nga member. No panunutak ita nga pastor, deti nga punto kakabsad kat kalaglos do jeriknak. Ti kaaduyo nga sungbatak to ti Apo. Baka no dete papaanawa tayo kumagat kunakat Apo. Sa bari lang kumat insad mo nga pastoro nagasam digito nga sungbatak. I mean, di ba no dete ipaubaya daging ka iti property kuno kunakat adu sungsung batam amin deta. No sanga pulo nga lugang kakabsat, once ka na perdita, basol mo. Nang nangruna no ti makimbagi talugan ni Pastor John. Agan anad kat ta Kevin, ta talaga nga basit lang nga garumyad, uray kasla buoklat ka, dakkel ta garumyad, makitan Pastor John dita. Perfectionist. They must give account. Sino't pagsungbatam miti Apo? Kalagas to'y. Kas pagarigan, di siyempre, Brother Adonis, kan Joan, tataya, member kayo, kas pagarigan. Yan. Okay. Sumango kay ti Apo, kunan to ti Apo. Apay! Kunan ti Apo kanyak.
Dito Adonis kan Joan. Handa nga nag-grow ti spiritual life. Sino muna nga babalawon ti Apo, hangada kayo, siyak. At siyak ti inkabil ti Apo nga pastoryo, nga dapat yung asurutan, follow the leader. Kung konakto ti Apo, Apo, jak nagkurang ti pangas kasabak. Jak nagkurang iti pamagbagat. Jak nagkurang iti panagkarkararag. Sa ludsudom labasit idan, no apay nga dida nag-grow. Basol yun no kwan. Oh, nakita mo di jay? Oh, see? They that must give account. Accountable kami ka na po, Diyos. Ti Ilocano ta accountable, sungbatable. So ako na, agtulnog kayo nga road, that they may do it with joy. Tapnon to no agsungbat dati Apo, naragsak ti riknada. Naragsak ti puso da nga Apo, agyamanat. Inaramid ko't kabaila, kat digito inted mo nga karnero, nagtutudyo da Apo. Ang amno, tayo pastor nga, nagsuswang ti membro na, sumangon to ti Apo, po, bainan Apo, amok latat kahit mo sa unan, nagsuswang ngamin, digiti karnero nga inted mo kanyak, na ipatang pa yung mo, digiti agkakatangkan ulo na karnero nga inted mo kanyak Apo, that they may do it with joy and not with grief. But you know what? For that is unprofitable for you. Nakita yun? Iso nga, dating nga versikulo, tandaanan nyo deta kakabsat. Deta ti trabaho ti pastor, rule, watch, and give account. So ano ti duty nga membro? Dua, obey. Encircle, obey, agtulnog ka. Submit, paidalang ka. No, adda digiti decision nyo, hang kayong agkudkud nga mangibaga ti pastor. Kaslaman ng deti may isa, kuna naman kanya kun, pastor, ipakaamuking ka, iti decision ko, kastoy-kastoy ko na nagat, anat sungbat ko nga ka detan. Agat ko nagsigurad, dumlatan nga pagayatan ti Apo, detan na ta, di kamot nagyumumang kanya kun. Deti ti decision ko, kuna mulatan. Nakita yung kakabsat? Hana na imbag deta, dapat obey and submit, paidalang ka. Pastor, anat makunayo, anat makunam. Sikat pastor nga inted ti Apo, amok nga the wisdom nga inted ti Apo, king ka, sikat mangidaldalan di sa uti Apo kada kami, kat digiti nga desisyon, kayat daga nga iraman, kasi kayat mi nga maamuan, ti kayat ti Apo, iti biyag mi, pastor. Oh. So, submit yourselves. Amen? Yeah. Pastor June, ay kanyo man ti microphone ni Pastor June to give us some more message and some words on this. Well explained, Pastor Pruby. To God be the glory. Excellently delivered. I cannot add and I cannot subtract. What a blessing. Ingkas kasabak ti manong atawon deta kat talagang legacy nga maibati ka digiti amin nga kakabsat. I-practice tayo deta kakabsat. That's biblical. Uray sinno ti argument kada kayo. Handa mabali na balbaliwan deta. Ibagadagan ka wanang isot practice ta church may. Democratic. Katawan mo ta Biblia. Sukatam ta church mo na. At kahit ko asawa, no ta church mo mapupuuran, tumaray ka nga rumwaran. Kasi hanaus to deta ta mauram ka dan. Adaywam deta nga churchan. Sumabol ka ti church nga mangisuro kang kat kinapudnaw. And one of them, if not the best, is HBBC for you to come. Di mo kaya ti paisuro, hamo nga ikatanta administrasyon na, sikat pumanaw, naka-enroll ka lang eh. May sapay. Kas pagarigan siya ti owner ti company, kat nang-appoint ti manager. Apay, dagiti empleyado at mangikat ta manager, sana? Tanang-appoint ka niya na nga makimbagi ta kumpanya. Deto'y church, kukwa ni Apo Diyos. Ti pastor, iso ti manager. No si kakat miyambro ka lang, awan karbengam, surutem, no anat ibaga ti manager mo. Okay? So I hope clear kada tayo deta kakabsat, han nga dapat nga mapugsat kan maikat deta nga edukasyon. Thank you, Pastor Pruby. More lessons to come. Amen. What a great blessing. To God be the glory. God bless everyone. Kakabsat kat, DJ pa nang i-explain ko kada kayo kat awang pa nga 20% ka DJ talaga nga pa nang isursuro ni Pastor John. But I'm just so thankful nga digito'y nga legacy nga sursuro kat makats tayo. I fear, hanga dete hana na imbag nga fear, ngam concern. I fear
that there are many churches that will be pastored of my age and generation. Nga nuhaan nga may pasagabsup dito kakabsat. Mapukaw iti Baptist distinctive kadigito nga churches. Iso nga, itultuloy tayo, kaya tiapot may daydaya, kunatay kuma, at the end, kunatay, Lord, thank you for giving us a pastors. Jeremiah 3:15, let's end with that. Jeremiah 3:15. Kada kayo nga new it HBBC, deta, basaan nyo, okay? Anak ko na ni Apo Diyos, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. You came to HBBC, you don't know much about God, about the Bible, hamumawawatan ti kayat nga sawon ti pamati, ngam adatta ti pastor nga nangisuro, mangidaulo, mangipakita, ken mangi-involve king katapno maawatam, ti kayat nga sawen iti panagserbi ti Apo. So unti-unti, habang ikaw ay sumusunod sa turo na itinuturo mula sa Biblia from your pastor, you begin to understand, kasjay gayam. Kala ko matatights, hamu maawatan dito, aging nga dim irugi nga i-practice. Maawatam to no irugim mat, ag-tights tamutin. Kala ko kada kayo, dadatihan na pa ag-tights, sarita kay ag-asawa. Nakabaybeg dito, ibagbagan ni pastor nga tights ang katni. Di tamad lang marugyanan. Rugyanan tan. Padasan tan ti Apo. Let's prove God kunana ti Biblia. Itad tan ti apagkapulutan. Then you will understand. Obey God and you will see.